Sizwe sikaPhunga noMageba, mina Mphuzu Mlasa ngameva. Sesiphinde sabuya-ke futhi ku-TV yakho oyithanda kakhulu, Inkaba Yechilo TV. Kanti-ke namhlanje sikuphathele uhlelo olumnandi kakhulu lapho khona umuntu esoxoxa khona indaba yakhe. Athi le indaba yami, khuthazeka ngayo. Igama lami nguMbali, ngumacele waSithole. Kanti-ke angihambi-ke ngedwa namhlanje, ngihamba lapha nentokazi. Intokazi-ke lena ezosixoxela udaba layo, ukuze-ke nabanye phela abasakhula bezokhuthazeka, bese-ke futhi nabo-ke bebona ukuthi ikuphi-ke okunokulungiswa ohambeni labo abalihambayo ngesikhathi samanje. Sikubingelele sikamukele ehlelweni lethu namhlanje. Ngiyabonga kakhulu uma ngingena la ekhaya. Ngiphinde ngithathe lenza ukubona ithuba liningi lona. Ukuthi nami ngihlanganele nani namuhla. Siyabonga kakhulu nje nathi ukuthi usibhalele ufise ukuthi uzoxoxa indaba yakho ukuze abanye abantu bakhuthazeke ngayo besebenze kangcono uma ukuthi khona abangenzi kahle khona. Kunjalo ngoba phela angithi kuningi sihambe sifunze tuwe maphutha sibone nathi sikhona ukuthi sikhuthade labanye. Usisi ungubani wakuphi mhlawumbe sinje ngaphoqa nje kancane utshele abalaleli emakhaya babukele. Igama Mlusi wakaMahile. Ngisuka eBushbuckridge nje etawuni elincane nje eZeview enkulu eKholkati. Mara ngokuhlala nyalo la eJozi. eJozi. Ufike nini lapha eJozi? eJozi ngifike ngabo 1999. Oneminyaka emingaki nje ngo-99? Sengifuna ukubala ukuthi unabani manje. Benginanda-ke ngikhohlwa ngizophela phinde kuningi enhloko mara bengisesemncane. Ngobe ngikhumbula bengifunda nje intermediate school. Lesinye isiphakathi kufana nokuthi primary mara lethe kuba sezingeni nyana lesedumbu. Manje iluphi udaba lakho lokubeke lapha othi ngeke uzukhona ukuhlala ungamotivate omunye umuntu ongangawe noma noma ongangesikhathi lesiya izinto zenzeka mhlawumbe ofisa ukuthi uxoxe nathi ukuze nababukele emakhaya bekwazi ukuthi befunde kulona. Kunenzaba la. Ngize nje ngitholakala ngila ekhaya ukuthi ngifuna kusitana labancane. La abantu bakulejeni mhlambe le mina into othi ngiyabona. Ngobe ngathi thola sengisemshadweni ngiganile ngale kuleli live labo khamba eShayina. eChina Nkosi yami. Ngathi bona nami sengingene ishice. And then lenzaba isuka nakokuthi mama angithume emshilo. Manje mina angithi bengisana lento leyo ukuthi ekhaya baqinisa sandla ba strict. Abafuni ukubona udlala, abafuni ukubona nje kusho ukuthi nje usekhaya uvukela uklina uhlale ulandzele mina nami ngifuna ukudlala kufanele nabanye abantwana. So bengiyakutholi lokho. Ithuba ngalithola mama mase yangithuma athi kimi hamba uyothenga umshilo sitokhona ukuthi sipheke. Kanti uyayona. Ngabe sengithatha le mali leyo yokuthenga umshilo ngagibelela Nkosi yami ngaye edolobheni. Ngithi ngiyowasha amehlo nami ngifanele labanye abantwana. Wena uyathunywa ukuthi uhamba uyothenga umshilo. Wena uyagibela uye edolobheni. Manje ugibela ngayo le mali othunywe ngayo noma mhlawumbe uneyakho mhlawumbe eceleni imali ogibela ngayo. Benginganalutho uzubona into yakhona ukuthi beyineke umntwana phakathi. Angikagcoki kumbe ngithi ngigezile ngigcoke kahle ukuthi bengiready ukuthi ngihamba. Bengigcoke nje lokho ukuthi vele kusile ngiyagcokela and lucky enough vele bengigezile bona. So mama mangangithuma ngithatha le mali le mina ngiyagibela ngedrobheni. Akufiki kimi ukuthi ngitobuya ngani. So la mina ngisedrobheni sengihambile ngafika edrobheni ngena ngiyaphuma etitolo ngaze ngayofika esitolo seMashayina la. Mangifika lapha ekhathi ngiyangena ngibuka impahla ke hayi wavela mbheki Nkosi yami shem. Nje angithi nje la ihlomba ngibani.
kujabula le nkinga ngabe nako ngaleso sikhathi angathi into okuchaza ngithini phela ngibanjwe lishayi ngigcina ngokulibona e-TV ingosi yami sigcina ngibona and labantu bayafana phela mina ngibona nje semina Jackie Chan hayibo athinayo lento batofangane ekhaya ngibayeshayini hayi ngitheni nama ngisabluzela ukujabula kwami ngolishayina lahamba ngobe nalo belisafika manje ngaleso sikhathi leso lingakhona ukuthi into okhuluma kanjani obesaphuma eshaya akasathi isilungu noma ngisathi isishayini wahamba ke oyobhala amafoni number wakhe wabuya watonginika abeke na 50 rand tu kusho ukuthi le 50 rand bekungiyo yokufona mara mina vele ngijabulele ngoba ngikhumbula ayenda ama-sign ngedandla ukuthi le mafoni number for ukuthi ngibambe efonini. Niyakhuluma njengoba uthi akasazi isilungu nawe usazi isishaya. Manje nizokhuluma kanjani efonini? Ngoba phela akekho amasana efonini. Inkulumo icale phela khona lapha esitolo ngetandla. Ngetandla kuthi akubambe mina ngiyashesha-ke kuhlanganisa 1 na 2 ngala inhloko akubambe ungithinzile you know watikhomba yena wangikhomba mina ngavele ngabona ukuthi usiyangithanda angapholisi maseko ngivele nje nami ngabashaya zona lezo ngabuthanya netibi ngichazekile vele sengibona nemafoni number ngala uchazwa ichaya mhlambe yini nje ichaza uchaza ubumhlophe noma amehlo noma ikhanda noma yini nje okuchazile nje kahle bengijabulise ukuthi unginike attention nje into lengakaze ngayithola i-attention tinze matama elokishini la ngisuka khona phela ibhizi mina vele ngivalelekile so lithuba lengitholile ngichazekile Nkosi yami nalokuthi phela ikhala ngilomnye umhlobo sengifuna ukugcwalisela nala ngibashiye ekhaya ngifuna ababhilive plus bese ngiphethe ne-evidence emafoni nami ukuthi babone kahle manje akube babethe amafoni number uyibhalele-ke vele nje wabhala amafoni number wena noma kuthiwa uyabagcwalisela inzaba yamafoni number ngileyi ngoba bekunalamafoni lawo e-Telkom lawo ukuthi ugcumisela likhona asetitratini ngathatha squad ngifuna kuyobakhomba phela bomzala kanjani ngifuna kuyobakhomba ukuthi iqiniso mina ngikhuluma nabhuti waJackie ngikhumbula ngifaka lapha ngitobethe amanamba ifoni yakhala sengikhohlwe na ukuthi lo muntu akeva silungu manga wami ke 33 we ni hao angifuni nokwadi ngikhuluma English khona lapho ngigcwalisela lapha mara yena ngamfonela sangavani ngenkulumo laba babhiliva ukuthi vele siyabhala ngadropha ifoni and then ithuba nelithuba lebe nilithola bengihamba ngenduku khona lapha edrobheni vele into yenu nje isigcwele ngiyende mina ukuthi igcwale ngoba phela ngimlo bengathi lapho nakhona yena bengangakwadi ukuthi mina kangangokuthi khambe kahamba waze wangithengela ifoni yami yokucala Motorola C10 ngilokuloku kuncane yabo kunenhloko le-round so ngafona okuncane nje kakhulu wangithengela lokho ngoba ngathi ngihamba ilanga ngiyombona wafika wanginiketa yona seyine-starter pack seyinane ne-airtime sacala lapho ngoba besazama yena shemsilungu bekaseyakhona ukuthi hello me I love you you beautiful uyabo you nami ngisuke ngathi bona ukuthi sengiyitshaya nethi bathe kumpenda kancane ngaba ngiyapha ngibona ngathi vele ngiwena ngalakulo mhlobo ngithathekile vele ngoba lelinye langa wathi ucela ukuyobona la ngihlala khona mina phela mama ngambikele ndzaba mama u-strict ngaleso sikhathi leso akade lutho sihlala emikhukhwini emjondolo akunagezi akunalutho nje kuhlahlanyene so makathi ufuna ukubona la ngihlala khona kimi kuyaringa ukuthi akadrive ufuna sogibela amateksi nalo muntu ngiyomkhomba phela
So sayehla vele sahamba i-distance-anyana siyakuphi ngomkhombe ekhaya. Mama yena bekathengisa amaveji samuel. Aphuma ayothengisa abuye. Sithe masifika umasesi wami. Sesiwathi no, mama ngeke ayivisise yonke lento utola imali. Asambe mina nguthathe nalo muntu. Sila mina yena la bekacuphe khona sesi. Akukho nje sekugcina sekhaya. So ngila wafikela khona nakhona uqale wajaja phela masisaqhamuka bona sikwada khona Nkosi yami wasijaja wathi what's this, who can stay here, angakwadi ukuthi siyalapha. Mina ngamtshela ngathi phela siyalapha kwaba yinsumansumane mara ngoba vele bese sisukile bekana choice bona yojika thuya ku. Safika lapho sahlala lashona ilanga imvula nayo iyaqala tinja nathi ngalathi yakhombotha ntwana ngalo ujwayele ehlala esilungwini. Awacala ucomplaina ukuthi silala njani lana vantinja tiyarasa yena akakhona ukulala nayi nemvula iyana umkhukhu uyavuta kwaba nje imesi. But ekuseni wathi makavuka wavukela ukuthi manje sanisekhaya. Mina at some point bengize ngicabanga ukuthi hayi ngicingile mhlambe umbono kanti mina ngithanda ulicala khona ke amalanga ubani yena umchina awusalishoko negama lakho bese mbita Joni ngoba masitobita leli lasekhaya phela ngilokunye nami phela bengingakuvisisi bose sibathi bathi nye ngathi kukhala likati nye babita igama lemuntu mara mawuli bona balibhala babhala you babhale yiyuni mina mangalifunza ngesizulu sibongo ngiyu ligama yiyuni ezin YIYUN mara mase balibita nye ngathi kukhala amakati mina ngabona ukuthi ngino nijoni la unamathela ke le uphiwe ngempela la unamathela lela Joni ke baqala bambita Joni nebantu. Manje uneminyaka emingaki nje lapho? Nyalo current or ngalesa sikhathi phela ubusy nama-child. Bengilabo 16 mhlambe Isikole? Ngizoba esikole. Bengifunza esecondary. Bengifunza secondary grade 10. Yes. Kunalo munye umchina lo la lebadlalisa mchina lapha bemahongkongo. Angithi lo dali ngala wase China straight semalimi awafani. Bese kunalo ngimbone ngalana phela wase Hong Kong. Naye wathi angibona wavele wamisa imoto. Balithanza legama laka ayama angathi usisho ukuthi ngize ngithathe ukuthi lithi wow maybe. Ngoba bese wathi angibona this lady very beautiful lady. Wavula phela mabasho njalo ngithola imendla. Wavula alfastere athi kimi you are very beautiful, you know, you look like Chinese. But the difference you have there. Bangiphane igama ke lapho bathi ngimhakjanti angifuni ukwazi. Hakjanti yini lokho my but it's a black diamond. Semanje kunalo yangalena edrobheni kunalaba kunesikolo. Sema kunesikolo kunamama ngale. Ngiyafunza mina ngigudi ke esikoleni from ngicala isikolo angikaze ngafeyila ngiyafocusa ngalendlela ukuthi vele bangithanda uthishela. So kuthe mase kufika lo wase Hong Kong lo wabona ingongoyi nezilabo ngathathe nakhona. Ngathatheka Shothi ama-China nje uhlobo lakho. Nami ngarealize lapho ukuthi hayi kusho ukuthi ingadingala. Ngoba laba kithi abangibuki nokumbuka. Babuka abangani, thole ngihamba nemngani banakena mina bangibuki. Mara makungilala bamhlophe. Ngiyadinga. Mangifika esikoleni ngacala ngangasayendi kahle. Angisaphefumi kahle noma ngibhala Joni. How? Ephepheni. Semathanda ngivutha umlilo ngijabula amalakeni ngiyacela kuthanda. Ngalana ngibhala kunengongoyi labo vela ngibambile.
Kwafika la sengithatha khona umthetho wesikole ngiwubeka etandleni tami ngithi noma plan B. Mama ungibakela sicefe mama usemva kwami ungibutabuta kakhulu. Akungcono ngibhale incwadi. Uyibhalele wena. Iba thisha lencwadi. Ngayibhala-ke, bhalela mzali wami, ifundzeka kanje incwadi, kuthi dear mzali, walusi. Mina ngingithisha Bojasi. Bulima bebumntwana lo Bojasi phela udlula la mama kuthengisela khona. Indodakhe. Akuringi la kumzali. Ngibhala kuphela. Ngimthisha walusi, Lusi ufundzile. Ubuti kakhulu esikoleni. Lo mntwana uyapasa and manje sewudisturba nabanye abantwana. Sicela ukuthi angede esikoleni 2 emaviki lala tata. Kuthi nalaba hayi bakithi. Nalaba labanye abantwana bakhona ukufunda. Wena uyabaphazamisa. Uyabaphazamisa kakhulu ngibhudi mababuta umbuto okuphakamisa wedwa. So laba basakhona ukufunda ngiyapasetela vele. So ngcono ayelifine 2 weeks khona ukufunda lala abantwana. Ekugcineni lapha yimina uthisha kalusi uBojasi. Ngishaya isignature. Ngigqoce ngiyofuna i-envelope. Envelope bekungu-5. Ngithenga i-envelope ngifake incwadi. Ngiplane ngicedzile angisho ngifuna isikhathi sokuya ngala edorobheni. Ngale. Budali phela. Hayi umhongo. Amahongo makame kancane ngimfuna mangigcina something. Anginanzaba naye kakhulu slowly. Akathengi phela yena ifoni. Kube lokathi beautiful lady. Mahala nje. Anginanzaba nalo. Mhlamba lethe nemkhero lo or ngihambe naye siloko soropetela labantu la ilokushi. Baropotela labo gogo lapha. Sathi imali yabo sami eyakubo. Ngivele bakwenda. Ngifike ngike incwadi. Acele umuntu mama akazange athole chance ukuthi aye esikolweni. So bengathi mina vele lento ngiyenze purpose ukuthi ngiyathi mama ucela umuntu amfundzele. Angikufunze mina. Bamfundzela vele wajabula mama ukuthi ngiyakuthemba ngiyakwadi vele ukuthi ugude intwanami. Nkosiyami bakithi mama. Badilela ngavudi-ke ukuthi ilanga lime njani. Bojasi phela uyavumbuka naye ngala. Yena lo bhala incwadi. Ubhala incwadi. Bojasi uyavumbuka mina ngikhale emaphepha. Baleka impela. Uma kandlula lapha mama uya-appreciate. Siyabonga nkosiyami tishari. Ngibonga ukuthi ngirecognize umntwanami ngale ndlela le uyente ngayo. Ngiyabonisa ukuthi hayi vele uyabona ukuthi ujabule umntwana. Bojasi amangale mama ukhuluma ngani mama. Ngikhuluma nganaye incwadi ashayikhi. Ngikhuluma nganaye incwadi wena lo uyibhalele mina ngemntwanami lofunze kakhulu. Bathi bathi angikhumbule. Angikhumbule ngibhale incwadi mina. Wona ukuphi ngaso sikhathi? Angikhale emaphepha phela ngibalekile. Ungama na ngobe la mama thengisela khona strike nje umuntu makaqhamuka le uyambona imali. Wena wathi nje umbona uBojasi phela emaphepha. Mama kwatevela kwate lokhu. Ene futhi kungisebendelile kwata ngoba engila wafuna khona ngisho kubona mkhwenyana. Ukuthi kanti ngibhizi ngani nami vele ngavula phuma ngoba mama wangenda umngani wakhe. Wajwayela nje ukuthi ake mngani wami kulokunye yeso street mara bekakhona ukukhuluma nami. So wangigugula ngandlela akugugula ngayo waze wafind out ke. Semanto mkhomba mkhwenyana wampha igama ukuthi likatakata. Hawu. Athi likatakata. Kunebantu bonke emhlabeni wena wazela wakhetha kungilethela likatakata lo muntu osidla hayi yona kube ijeni ke vele. Ngobe khona emncane bakho kanjalo. Nami bengayiboni phela into ukuthi ngiyahluka. Into bengenda ukuthi ngithole imendlela ukuthi ibhodi beli. Uma nemabele nyama seselipentshisi mahle ifigure yamanyovi ma hips ngiyakutshela sibungu sasara Batman uyabona nje le shape bengihlanyisa nangilowo. Ukuthi ngiyakade ukuthi plus bangitshelile nokuthi hakujantshile diamond. Look like Chinese. Mina ngathatha i-opportunity ngayisebenzisa ke. Wahamba ke ngithanza kudlala. Isikolo aside nje esikoleni start. Phela angisho 2 weeks ujampele wathi 1 month. Hayi 1 month sekune. Sesiyangibhora nokungibhora siyangibambelela ngoba spare time lenisithola ngokugijima nalaba ukuropetela abantu ngala.
Ngesikhathi le ngisitholako ngiyangale edrobheni. Wathi-ke lo wasedrobheni-ke usesemncane. Ngidokulinza mina ukhule mase ukhulile ngikhona ukuthi ngikuthathe. Ngoba umfazi ngokugcwele. Ngoba usesemncane ayikho into le nto kuyenda nje into yenda. Sine-age gap le-serious angisho vele. Uma uthi serious 5 years, 2 years. Hayi i-serious yathi ithe ngithi nje ngale kulo 5 years la Ingale ku 5 years. ku-10 so yabo say naloko phela. So into le iyende ukuthi agcine sekafuna ukuthi adodebhede ekhaya lokuthi mina bese ngibabhizi kakhulu nalaba base Hong Kong kanti singala naye kusho ukuthi sesi bekanokungikhavela abanejelazi ngoba wagcina sekamtshela loya ukuthi phela lo muntu wakho ubhizi nalabanye. Wabuya kimi wabuya vele nje angekho happy wathi kimi ngiyeda ngithumela abantu ngizokuthatha-ke manje ngoba mina ngithi umntwana kanye nasomzala Ngalaba abanye base Hong Kong. Mina ngiyakusho ukuthi ngiyangidodosa ukuthi uyangikhulisa. Mina ngiyatikhulisa ngala akafuni lokho. Kungcono ukuthi yena atovela ekhaya ngokusemthethweni. Manje-ke uthini-ke wena ekhaya nangumuntu efuna ukuzovela futhi uyigadagada phela njengoba umama wakho wayesho. Bakuvumele benze njani? Kumama, I think ngisuke ngabeka mama ku-spotlight. Ngangamniki i-choice yokuthi ayale noma avume. Loko ngikushisa ngoba bengiloko sengiphambukile. Aloko akhuta yena kushaye angishaye. Uyangishaya akangishaye kimi bese kufaka. So mabatoletha incwadi ngoba bayinika mina phela angisho mina everywhere ngi-translate ngikokonke. So kuyincwadi ekhaya mama angamniki i-choice. Is either uyavuma Manje uyangiyekela ngiyaphambuka. incwadi le wayifunda ngendlela ayibhalwe ngayo noma wafaka ukwakho? Hayi bekakhuluma mina ngibhale ngifake ne-devices. Umbheki nje wangitshela amagama ukuthi me next week abasiniki nesikhathi sokuprepare. I go your home, take you my wife, pay lobola. Mina ngabhala lapha ngafaka ngathuna. Ngabhala nabo beautiful konke nje ngathuna ngathi beka ukuthi ekhaya mabayifunza le nzalo ibhalayo. Ngayithatha mina le ncwadi ngahamba futhi ngokukhulu. Ngayinikeza. Kwafoneliwe ekhaya ukuthi goga ubuke ngoba phela amalobolo. Ekhaya ngoba eShayina ngala bebasinike isikhathi lesifishane eliviki. Ekhaya bathi ngibatshele ukuthi at least ba-extend isikhathi ukuthi goga khona efike. Uprepariwe. Gogo naye i-time yodinga i-TV. Neloko kubuhlungu akakatsheliwe ukuthi phela mkhonyana ntataka. Yena nje utema kuhlolokuliswa umntubulu wakhe. Wajabula nje Ujabulile gogo. Phela iy'busiso ayikho phela umuntu angajabula. Nkosikazi. Hawu. Plus vele nasekhaya gogo bekangithemba bekulungile mina. Lokhule kakhulu ukudlula bonke. So uyangithemba mase kuthiwa mina ngiyalotsholwa. Kuye unalento ukuthi ngimkhulise kahle. Ukuthi konakele yena kahle. So wafika gogo naye-ke ngelanga lelo ukuthi kumele kulotsholwe. Mina ngiyadlala. Bekune-challenge le yedipotela mina ngathi bayibita ngesiZulu or nge-English le. U-13. Yes, upakisha. Bekuleyo challenge yalabantwana bakulesa strat nalesi mina ngihlala kuyo. So kusho ukuthi i-competition sayiyendela kulesa strat ekuqaleni. Bese kuyi-10 ukuthi iyendele ngalakithi. Kudlaleliwa kuphi egedeni lasekhaya nje dude nami. Angisho phela mina bengithembu bekuthi bengiwinisa i-team bengeke phela sodlalela lapha kanti i-team winisa ngini. Ilanga lemalobolo-ke. Wena uyadlala? Strong. Mama uyangibita buya ugeze. Buya ugeze ukuthi abantu. Hayi lokho ngithi ngiyeda. Hawu, Dinyawo. Uso. Ngiyemhlophe ngathi bangaphafile. Mama angagcoki icathulo. Ngidlala. Ngiwabile vele ngivashile ngimpunga. Ngingcolile kahle. Hayi siyala sihlale.
esiyava manje ushi ayifiki la kimi ubhizi ayiyakhuphuka inamba yawushi angithi phela ekhaya kusendansi nyana so makuta imoto ichamukela etulu yehle italayo so umuntu lo ale etulu ubona konke babona laba phela abakhwenyana ushi manje ushi uchaza ukuthini mina ngikwatile ushi nami ngikwatele TV kuleni advert oriyani emashayini banathathola bese bathi ushi ngikwatela lapho robe banatha ini se angisho umuntu makabona lichina sekushi ya sengiyabona ukuthi kambe ngiyalobuliwe ngitshela abangala ngithi ngiyabuya ne chubekane ningadlisi thina hayi bafika abakhwenyana bayehlika babetala kude babetala bobhuti bakhe bosesi wakhe naye ukhona angisho phela yena kumele atolikele abantu bakubo ngoba nesilungu uyasizama ngiyafundisa shem nesiswati nyana uyasizama makafika mina bamangele la ukuthi I remember babetala uye wambuta vele noma nje angangitsheli ukuthi uthini mara mina ngihlanganisele ukuthi uyabuta ukuthi nguye lo sabeka so yabona the way bekakhona sengihlanganisa amaphakathi kanti wena manje awusagezi umubuya lapha kathi asikho ngingene lapha ngathi sula ngesikhipha ngimandise impahla lengiyitholile ngathi Vaseline ngibona mara uyabona ukuthi umuntu umbashila akwendi ubuntwana phela kazi emakhaya sikhula silibelenyana phela yabona hayi bangena so lapho mina sekumele ngibe yi-interpreter ngitshele umkhwenyana wami natshele bavuka nabakubo batshele yena atshele mina ngitshele bakithi ngambuta mama cale gogo wakho sisini makababona bangena thala kandla wameneta nyanza leyo ngilamleleni nawamakatakata batosidla lo mntwana usitolisele manje ngemsele akhuluma konke nje mina sengiyofaka kuhlungu kanjalo ngiphekiwe mama wamtshela ukuthi abapheki bantu hey mama wachaza ukuthi abapheki bantu nabo nethi kuhlukeli bantu gogo ngiyani babone TV mara eventually wakhama down ngabuta ukuthi bayangidinga bathi ngiphume ngaphuma bacaka ngesilungu nesichayina kwangahlangani bangibita futhi ngato interpreter ke into lokucala le ngiyapha ngithathe mina ngibona imali angibutana ngathatha le mali iseduku eliduku ngayithatha ngayibeka etuku mama wakhuluma ke ukuthi ngitshelela belungu la makatakata ukuthi ke na malobolo khamba njani malini inkomo kwasha kwakuthini semina kuyafika ke ukuthi labantu kuzokuthi basatobuya la ekhaya hayi usafuna babuye ngifuni mabacede namuhla ela badlala we seyidlitile lapha kuso siyawina urotadi yabona uyabuta mkhwenyana mami talker what ngithi mami talker uthi today pay all lobola manje kunendumba angisho besendumeni kunendumba mama unemsamo inyanga mama inyanga unemsamo se ulapha uyabonakala msamo ene laba bayabona bayabuka kusho ukuthi angathi bebasithatha ukuthi siyini semnakathi ngathi mama uthi funeka ningithathe namhlanje bonke lo nginaka otherwise yabona lokhu lapha you die today and me I die is African culture phela kudaya angisho manga wami ebenginawo ebenginawo babelieve ke abafuna ukudaya and namuhla ngoba this is African culture yes bathi senzita abantwana bebantu bathi senzita bavula ko passport bakhipha nalebe bayibudgetile nkosi yami hey bayikhipha imali nabo skoni yaphuma kuna lebe bathi nayo lapha kuma babeka lapha mina ngisafuna ukuba imali beyithenga beyithenga ngo 2000 mase batola kola manje bekumila ngo 2006 ngoba yena ngibana ye 2000 yes so matolo imali beyithenga manje during kule minyaka leyo bathatha imali mina siyalobola bayabuta mami talker what angisho ngiyatranslate ngithi uthi phumani nyalo ningapolisi mase kophumani nihambe mawunicetha ngenda so niyaphuma anihlali
that way imshado wethu utoba right and ngizokhona ukuthi ngibe nebantwana. Wona ufuna ukodlala. Ngifuna ukodlala. Babhizi bakhuluma bacede and mina ngitoluka kuyangikhazada phela. Basukuma mntana wabantu. Shi. Nami ngabuyele egemini. Manje uma behamba ke bayavalelisa benze njani? Abantu ovalelisa bathini ngoba nami ngibabokho right angifuni ukwazi. So la mina ngikhulume nalo lengimati you know now ne tomorrow me I come ne yena wahamba waphinza wabuya yeah wabuya ke betosa kube isonto wahamba wabuya betosa kube isonto kwaba insumasumani senyalo ke ekhaya natolala kuphi ekhaya yeah mama wathi no akalale emkhukhwini wakho mina ngiyolala na mama yasuka yeah who can sleeping alone we have wife why wife is sleeping yeah inkosi yami sekumele ngikhande story futhi African cult bengimbamba lapho vele ukuthi tradition and nokuthi umama une blood le kumele ngithijuke ngithathe mase ngibonakalise ukuthi mawujuka nje kuphuma iblood ngithathe into lobovu ngibonise ukuthi mama unalobu ugulu lobu sebe ngimthreatenisha ngalokho yena khonyana and then ekhaya ne bengimuntu lo angena inkonzo ezayoni engena inkonzo ezayoni and then sigcoka sigcoka green. So mina in my mind ngifuna the very same church la eJozi ngiyifunile angiyitholi ngakhumbula ukuthi estradini sethu kunalo mnyemaki ukhonta ezayoni mara ayisagcoki njengale yasekhaya. So ngisuke mina ngiye kulo makela ukuthi ngiyasabona make ngicela khamba nawe esontweni ngoba ngifuna la mina fellowship akhona athi ene vele ngiyahamba ngisuka la ngabo 10:10 ngikhonza kuphi asho indzawo neligama lebandla hayi ngimloya mkhulu ke lo maki mkhulu mkhulu angathi ukuthi into omlinganisa nani mkhulu unemtimba impela angibona ukuthi sicaliselo sakhe yabona sithe ukuthi kancane i-underwear ilingana nayo cool uthanda kuneka ngaphandle uyayona-ke mama angadeza unika ngaphandle khona engaka ilokhu mhlambe usuke engayigoqanga ukuthi ayigoqa bese enika kahle uyinika khona to khona uyayinika nje ngathi lishidi ngathi lilakeni lapha edragini ya mama athi sitohamba naye sonke mina ntohamba naye ngoba bengiyoticelela mangifike endlini ngitshele mama mama mina esontweni mama athe zala nami ngagcina ngicela ukuthi sihambisaneni mangimkhwenyana me I go you know me too unkosi yo phela ngafuna ukudisappoint ezayoni ngiyathi ukuthi usemathandweni ufuna kungena everywhere mara uyakude ezayoni umhlophe uthe ba ufunani abantu labamnyama ngihamba nawe ngeke ngijikise sabe sifike lapho ezayoni ngikhumbula nkosi yami bekulilanga lesiguqi lesiprofiti sangena yena bambeka kule side labo babe befundisa plus nelibala plus phela ngisho neminyaka nani yahamba labantu babuka fast manje sengathi uyikehlana naye ya mina lasikhumba sisincane yena senanema wrinkles entontoni nje babuka fast kodwa unesiqiniseko sokuthi igebha yithi 10 ayinathi 20 mhlambe wethi asiyeke leyo ay sifike ezayoni mina ngihleli ku-youth ngoba phela vele bangibuka ngemntwananyana yena bambeke kubafundisi ngoba emdzadla nyana mama bambeke kubomake kube njalo aqale mfundisa akhulume emanamba imitakhe so uyaprofita lapho so mina sengimjwayele phela umuntu wamani makafuna ukuthi into okushaya uthi I will kill you alright yes makathi I will kill you you know
kusho ukuthi ngitokushaya kakhulu ngalokhu phila lokhu. Yeah. Manje laba phela abamada esontweni. Umfundisi akubambe lo myese sangishaye athi ukhipha amadimoni. Oyamthandazela. Uyathandaza asho ngesibhakela asho ngembama emhlana lo sisi athi makuphume lo moya in. Yeah. Hayi China lithi stop. Yasukuma ukubona ubhizi kithi umfundisi nangu. Uvele wena umemede stop. Uthi cwaka esontweni kuphenya. Why you kill this mama? Hey bantu bamangele ngibathi. Athi kimi no. Isindisi sethu sinesizulu. Yeah. No, me no can thula for what? For who? This is Papa Sangena. Usho umfundisi uyamkhomba so. Hey, abambe umfundisi la. Athi I kill you now one time. You sleeping 5 hours, you know, yeah mama. Bavutha mlilo bafuna ukumbulala. Ngimthatha sikhulu esikhale emaphepha wena. Ngibathi ngiyatolika akathi utombulala uthi utomshaya angashayila abanye akakayijwayeli lempi sikhale emaphepha Nkosi yami simisa itaxi singene etaxini nangu mama uchamukile. Yeah. Uyeda naye naloya mama. Sihambe vele lela lisona. Manje sibethwa izono zeni lapha. Uma wakho phela lo mama. Mama yena vele bamhloniphe enough ukuthi bamtshele ukuthi hamba ulandzele umndeni. Nanoma kwathi hayi ngobe kade nami ngizosala sengiphuma la bafuneka ngomlolo omhlophe. Sibalekile mina itaxi mina ngalena bafika bagibela bomama namakhelwane lo ya. Saba abantu laba sendlini. Makhelwane ke yena lo make lo ya. Uhamba vusela kulabantu ungahamba ungambingelela uyama senyaxoxa. Yabona indoda injalo simshiye endleleni. Mama ngale ndlela bekakwate ngayo angiyanti into yakhona. Ukwatile mama kangangokuthi waze wahamba wasidlula endleleni wasitiya. Sifike estradeni sethu mkhonyana makathi efensini. Ubona le yashandisi yaloya mama. Yo. Kwaba i-topic of the day. Uyaqala ayakasali. Haya. See this underwear. Ngithi yende too much big. This is mama bamu. Ibamu phela tipo. This is mama bamu too much. Bekatselela ke le mkhwenyana. Hayi bekatselela. Athi mejara tandla lo mama. Bekatselela yena. Athi mejara tandla lo mama. This bamu too much big. If you go toilet, how can this? Kanti lo mama uyachamuka ngala emva kwethu. Athi lesicaliselo salo mama ngathi continental peel. Kanti lo mama athi nethini yey sekumele ngicalele ngifast. Yeah. Kumele ngicalele manje ngithi hey ngikhumbula ngibeka story semanga ngithi umkhomba nayi impahla lapha uthi ifana nyama kwakhe enemakho Nkosi yami. Enemakho sewashona manje imbuyisela ama-memory ucela ukuthi ngathi ungakhipha. Wathi okay ngiyabisisa wena mami ungiqolisela. Mami talk what nithi mami uthi unayise yabe manga. Okay. Safika endlini mama wathi angihlali la. Yeah. Angithoni ukhethe kugana umncane. Hamba phela manje hamba ekhaya lakho. Hayi vele azange sinike chance yokuhlala. Sahamba sayebhiyoni. Wehla bekufuna nami ngehle emoya vele imali. Sithi ngelanga siyabuya sitomvakashela. Mama kani uhambile wakhohlwa kuya emakhosi endumbeni. Mkhwenyana wavula lapha endumbeni. Ngila ibone khona yonke kahle ngobe mama bese avalile ukuthi makamera indumba iyodwa. Ngiyabone khona wayibuta ngelanga. Wathi why mama aphuta irubbish la endlini lenengangaka. Ngamtshela ngathi mina mama ngidokotela. Just ngidokotela lo wema-African. Akusuye lo wesilungu. Manje why too much rubbish? Ngathi no le imedicine. Wakhipha imali. Akavisisi, akangithembi. Wakhipha imali, wathi ngihambe ngiyothenga singo. Singo isitolo sekugcina nyana vele nje ngathi 10 minutes walk nyana mawuyitolo. Wasala wathatha ibhara ingolobani cream. Walayisha umntuntu lesikhwama samama lesi semadloti. Walayisha buhlalo, walayisha konke imvunulo.
walayisha kusho ukuthi bekanesikhathi sonke nami phela bahamba bangibuda vele i-China vele ngihamba ya-understand ngidileya isikhathi wayolahla emathuneni wathatha wayolahla emathuneni konke mina mangibuya ngithola indumba i-clean excuse me i-clean indumba mkhonyana kunqakile ibile uyangikhomba ukuthi you see ngihlanye nithi utisi ngopulate into hayi angitshela ukuthi this rubbish mama uzoba happy bathi lelo singabudi nkosami mama nangu uye enamuhla yo makavula mama into yokuqala afika avule emakhosini aphahla akhulume nabantu bakhe abe busy makavula house to let akunalutho ayahlanya ikuphi yami ini ngiyabuza uthi yena why mommy too much shouting ngithi ufuna izinto ngezidi athi dial people home phela nami lokunye benginamuvi kahle abantu athi dial people in this home dial people this sleeping home sengiyahlanganisa dial people sleeping home mathuna ngoba lapho sihlala khona bekunemathuna nofako so this medicine is said dial people athi yes mama gule west athi lanzani ukwatile be alichana likhulume lesichina ngokuthini angisakuvi nami athathele la ibhara engeke bekamfishane mina naye besine height velele nganako ubracket letinyaweni picture nje mfishane unemagwence likriva lana ukhuluma iwani ithaven la pecheleni woshi manje ngilanuva la igijima umfato wakhona phela mama uthe umfato wakhona usana ngila quickly upink i-anger yalo muntu bemtshintshisa libala aka-understand hey sambe masifika vele emathuneni and uzubona ukuthi maybe madlodo wamama bewangavumi akakadiphi ukuthi kuphuke uthatha isikhathi sakhe wabeketela masifika uthi take this what's this bamboo mntundu angitsho bawukhanda ngemhlangano take this bamboo uthatha amabhodlela athatha yena ugibeta lapha ebhareni siyachubana siyemuva ngiyomfishane ngiyagijima nkosami ngithwele mntundu sekungathi manje bakhapha mina ngibuye ekuthwaseni masifike lapha endlini sithe masingene wathi mama pakisha the way bekungakhona sapakisha nawe nemadloti kamama nawakhosisini ayavuka ayisashweleza uconfused impela confused sapakisha wathi sithenge inkukhu okuhlabiwe wayendathi indoda yakhe kwaxolisiwa ke hayi ibe ijeni leyo ukuthi siye kubo phela anisho kuningi siva siya fast forward anyana nami sengiyakhula nelibele namakuvela libele mama newoko ukukhomba manje vele awasavumi phela la mabele hayi kube ngiloko ngoba le jeni ihambe yaze yafika nathi ama-pregnancy and stuff mara ngale kwaloko mama wamfanisha mina makamfanisha mama wangayike kothengisa ngalelo langa wathatha libhawu lelikhulu lelithayela leli siphizela ingubo masiwashi wafaka amanzi yashisa ilanga manje wathi kufuthumala kancane wathatha lo munye muthi lapha endumbeni bathi sigenama ngathi anyanisi lo muthi lowa bathi sigenama wajubelela nje wafaka ithephunyana 3-4 nyana ukubona liyashisa ilanga lento leya iyancibilika ikhipha msobho angathi ngisho mina ngibona kwamama macetha wakhipha lama anyanisi lapha wangabona lutho wathi hey indlela lo umhlaza ngayo uyibonile yona insila le ngala yimuntu bathini nje mabakubuka represent ami ambogeza lokuthi inwaya ngithi inwaya kona lapho ne ngithi inwaya ngikhulume China myself sivuke sibe la China ngithi inwaya ngicela scrubbing brush mama kumile kubukelela enhle ubhizi ngithi khwaye scrubbing brush sifeyile ngakhumula asengikhumula konke angifana nzaba ngabani ubona usikhomba nto uzile phela ngilale phansi ngithi hlihle umhlabathi
ngithi ichana Mami Lucy is doing what you know too much busy here too much busy kanti ufaka nje ukhona ngikhona ngiyahambe ngiyabuyela mina manje bekakancane ukuthi ngisuke edrobheni mina ngithi ngekhaya the following text abangena phakathi kwayo mina ngiyothi ngifike endlini uve bathi uyishise vele bese nginema alarm wami angisho behlala esitradini sekhaba bese ngine alarm ngathi ukuthi nangu ushi muthoshini confused what's going on ngiyadinwaya mara kwanasta nje hey nkosiyami lento ibuhlungu ngoba phela mina bengitigezise ngithi moya buso moya everywhere ubugezise ukuthi vele ugezisa kanti nami vele uyabona kunalesi story sithi vengeance is mine angeke ngiyende i-revenge kumama ngiyamsaba ngifuna lolo pinki ngifuna ukuthi iphindisele manje kambe ngani nje sikhashana mara into lengiyibongako ngalesa second nami kuthi uma sekuphela lokudingwayo ngafila umtimba manje uyaluleka vele nesikhumba siyaphefemula that didn't mean anything ngoba ngithe ngifuna ukuthi iphindisela mama phela mina ungifaka la ngenxa yalo yalo mkhwenyana ngithi ochithile izinto ngatshontsha lesigenama uTola bekathanda-ke kuhamba athi uyangisapota lokhu kudla komuntu okudla mina ngiyakuthanda la ulala khona ngiyolala khona uma ufuna sekhaya kithi edrobheni sitohamba kunakusikoni vele nabobhuti bakhe it's fine mara most of the time mina bengithanda-ke ekhaya ngoba bangigcokisa iduku bangifaka bodomhlashi ukuthi ngimakoti ngakukhipha mina lokho kuyashisa ngimntwana phela yeyi ngamendela amanda okugeza nami ngafaka sigenama ngifuna i-revenge ngiyakiphinziselela ngafanele abantwana bami sigenama nkosi yami ngifuna ene kahle kahle bekungase exactly ukuthi ngifunda revenge bengifuna ukubona ukuthi ngoba lesikhumba lesi simhlophe sami simnyama ngisinwayile sibuya simnyama ene ngivuvukile enyana ngoba bengitinwaya ngemandla ngithi ngifuna ukubona ukuthi yena ngoba mhlophe kuto kanjani kuyo angithelela amandla okugeza uyangithemba ngiyakutshela ama-China nalenye i-habit bageza ngalenye indlela mandi bengithi uma ngimfakela ebhavini yena wathulile ebhaketini bese angene phakathi kwelibhavu akhe ngelijeke athele kanti ngifake isigenama phela ngamvathi what's wrong with and so this is what I have problem you know ngathi no problem at all ngathi akalijeke ngamlekelela ngithela ngala emhlanga la ngafiki khona wathi wababovu yabona ngahlala abapinki lapha wababovu bekungemi nescraping but ngithi sorry I don't know manje uyamtshela ethi ufakile ngithi sorry ukuthi uyatingwa ngengisho phela le I don't know sengithi mina maybe African water I don't know maybe this African water don't like you that's why everything yakeza ngawo water like me lapho mama ukhona sesi ukhona bayakhasa engifuna revenge hayi wathi manje abantu wabapinki sahamba ke sayakhalibo akasabi comfortable manje no mama akamtshela ukuthi hayi ile into le mama yamkwatisa ukuthi ngiyekele kuthatha i-medication without kumcela ngiyekele kugana kahle kahle ngoba endaba sekakhiya vele emakhosini angasafuna ukuthi kungene umuntu kuvula yena kuvala yena and then ngihamba-ke nami ngathi hayi kayi-1 avenue 40 kani ngilanza kani ngilanza lo baby phela vela usafundi suyekile ngagcina ngibhala iletha yabhojasi isikole usumfazi futhi manje ngimfathi ngisemthethweni angisanangidzaba sikole ngikhohliwe insana tami tiyafunza ta-matric anginandzaba mina elimnandi kakhulu ngiyadla khona lapho ticoco ngiyadla nkala nyoka lidada angifuni kwati or baphekeni angifuni kwati mina ngiyadla vele ngithanda ukukhuluphalanyana kani ngala sekunemuntu kwabangileyo jeni-ke manje
Sekunomuntu. Khulelwe-ke manje kufike isikhathi la kokuthi kumele ngibe kuleli. Semanje nesikhathi sokuqeda sesidlulile inyanga. Ngidlulele emalanga mama athi buya uhlale nami uzokhululeke. And then ngobe umntwana ngamtholela ngalabo khona ngala esibhedlela kala eJozi. Ngaba ku-labour-ke ngayobeleka. Ekubelekeni kwami ngilenyasasa ngikhumbula makaphuma umntwana ngalahlekelwa nyana ngengqondo. Ngikhohliwe baba wakhe mina ukuthi umhlobo bani. Ngikhohliwe mina ukuthi ngihambe ngimakoti wangala. Ngoba uthi makaphuma bonesi babitana buya ubone. Mina ngibona lo mhlophe bekamhlophe lo ngathi akanangadi. Ngibona ngathi une-albinism. Senginestress ukuthi ngiyothini ubaba wakhe wayelomna. Ubuye base bathi kimi mhlobo bani netinwele. Kuba netinwele ngithi wow. Ngihambe vele ngimakhosikane kuringa hayi mhele ungishaye ngalahlekela ngengqondo. Hayi mama azange anike ifamily le i-chance ukuthi mhlambe batongibona esibhedlela or bangilazi. Wangilanza kucala esibhedlela. Ngobe ngikhumbula kunaloko kudonsela naloko ukuthi bafuna ngohlala le naye mama athi angeke umntwana wami phela lo nemntukulu wami umuntu ohlala nabo. Ngihleli impela nje ekhaya 1 month. Bakathi 2 months umntwana sijampela ke-3. Hayi ngamtshela mama ngifuna kuya ngale manje. Sengihleli kakhulu hayi ngiyahamba mina. Walwa mama ngathi mama ngifuna kuhamba. Wagcina selathi okay it's fine. Hambe ubakhomba. Umntwana hamba nje. Babengakazi bembona. Yena bebambonile from babakhe ngobe esikhathini lesabe kungekho lokho amafoni kwema-touch nanani. Bekunabo 3310 bo-Motorola la uyabona. So bebambonile ngokuthi savita lo mnye babe ashutha kuthoma. Watosishuta amncane vele. Intombazane mfana ingane. Intombazane. And then ngamthatha-ke mina mntwana ngambeleka emhlana. Sahamba sayedrobheni ekhaya kubo. Masifika lapha anti wakhona wahlanya. Wathi kimi why ngimeme mntwana? Ngathi kanti kumele ngiyente njani na? And ngisho ukuthi thina sibhiliva ukuthi umntwana demo umlalisa ngesiso noma ummema inkaba isheshiphole. Bona bakwadi lo. Wathi ngimehlise why ngimema nomntwana ngoba ngimenda ukuthi abe netibungu elikhulu. Ngubani la afuna kushada umuntu wesibungu esikhulu? Ene lapho ngathi ukuthi lawo bayahlanya na. Lo mntwana yoba nesibungu esikhulu uyoshada nabani? Ufuna ukuthi le thawula lakho liphakamisa le tibungu bese abe nesibungu esikhulu. Esemncane. Bathi akuyoba njalo. And manje buka bamkhulula Sigcobo. Buka lo mntwana unenhloko lenesigombo lesikhulu lesingaka. Yini lento le? Ncedela. Yebo. Ubuka lo mntwana. Mina ngiyibona inkinga. Angithathe anti wakhe umntwana bekahlala etandleni. Ulele mntwana batshintshana ngaye. Ngiyambuza ukuthi why ngihlala nibambe umntwana so? Mabafuna kumbeka phansi bamlalisa buke etulo. Why nibamba so bathi kufuneka abe nesibungu esingaka? Inhloko beyihlala la. Kufuneka abe litafula ngala inhloko. Vele nje namanje shamo ngambona umntwana. Sekuvikela tinwele kahle kahle. Ngoba unitafula nyana yena. Uneminyaka emingaki manje? Una 17. Una 17 uyafunza ka grade 11. Okay. So ekuyenteni kwakhe lento le bahamba mina nami angithandi. Maka nami ngiyamema. Maka nabo bamenda into yabo. Wagula manje. Ana 3 months. Wagula nga-understand ukuthi ugula yini bathi kimi ufuna ato bayomendela sintu sakhaya kubo. Ngamthatha ngaya mama uthi hayi mabayomendele. Mangifika lapha umntwana bamgqokisa lokunye kwetimpahla tabo. Bafikile bambite nalenye ifamily le beyihlala somewhere nayo. Batoshisa lokho kwebalakhe stick lokwa. Mara kona kunuki nje ngalokho kwethu sinokushisa. Ngibona kokuhlukile
bakubambe so barawundisele la impilo yomntwana kunelidromu umgcomo lo mkhulu lo idromu nje lensimbi bashisa lokunye kwemaphephe bakhulumele bakushise kuvuthe bakujikijele lapha bakhulumele ngimile mina ngibukele yonke lento la phambi kwaleli drum kunalokunye kwempopi lo mpopi kunesandla kuthi ikati orini lokwabo bompopi wabo lesandla ngasithinza sithi ngilabathandaza khona lapha bathini ngimile yathi umntwana nangu bayacula lapho nkulunkulu mina ngibuta lo hani ngala eceleni kuthi niyendani bathi hey phela sibika mntwana la simendela amasiko ngithi manje lo popi lo hani lo olubuke kuyo this is God uzokutshana nithi sithombe utoshaya abantu Jesus is God kanti ngiyamosha phela manje baningi ngiyi-1 bathi Jesus is fake phela mina nelisindise ngibambenge emawanshini ngoba angisho ngambe ngicutsa amasondo yabona ngayo ngena nabo universal wakhosa idrama kwalapho ngaze ngayofika emsindisweni ngathi izingihlaliseke kancane ngoba futhi bengicala ngene emsindisweni so kwaba ngathi vele khona ngiyaphileka ukuthi ngihlale isangibambile kwabona newcomer kule jeni yemsindiso bathi Jesus is fake njani bayachubeka bona lapha nangi napokushilo ngesandla la ulokuna ngithi mina why nithi this basifaka ama-battery awu bona kubathi Buddha so lo mntwana ngimbika kulo popi bathi shut up angeke phela uthi shut up kimi nama lihlali kahle kimi ngishut up ini ngilwela Jesus sebakwatela ukuthi mina ngithi Jesus bona bathi Buddha ngathatha umntwana ngathi you see now I go home and la ngadlula khona nangibhuda ngisho uzoshaya ngamshaya ngale imbama Buddha ne ukwatile ngivina ngithi wathi wena lapha hanye uthe you kill God angisho kushaya ngiphili you kill Buddha today you die ngathi watch Jesus you die nalo Buddha wakho uthe khahasha wawela lapha nabangithi ngiyophuma bakhile mangibuya ngathi namhlaba mthofiti ngandlula ngathatha lokhu bengishile ngathatha siphika ngavula iminyango bangigijimisa bangizonda hayi bangizonda shem ngale ndlela leyo ukuthi bangitshela ukuthi abafuni nokungibona ngibona kudwa babo yohamba yothatha umntwana abuye naye hayi bebakwatile baya makhamba isikhathi bayehlisa ilanga bathi ngibuye mangibuya abasangithemba ngithi uzoshaya ukhulukhulu phela wabo beka ngale eceleni nkulunkulu banesitolo setimpahla ngithi kuseselapho asingathuthi yey bathathe Buddha this time bambeke esitolo mawungena ecounterini utobhadala nangu lo nkulunkulu simakathi ngimbude mina and then this bathi uthi kimi ngingacali ngoba enkulunkulu ngizimara ngimshayile and nitheni mina ngitofa why ngithi okay uyahleba manje mkhwenyana sengiyafisa manje ukuthi Jesu okay Jesu is for you Buddha for me no fighting ne that's okay hayi ngangenelela ke khona kwaba nepeace nyana but ngisho ukuthi kwaba yijeni ngoba wagcina sekathi ucela azange sabamnandi relationship between since leya ukuthi mina ngishaya iBuddha nempala ngisho ukuthi basuke bese ba pretenda mangikhona umuntu uyambona manje makangekho compatible yabona naye bese kungasimnanzi kahle ngoba wathi kimi ngiloko kimbutile kuyo yonke leminyaka ukuthi kahle ekhaya kuphi ngifuna kwathi ukuthi noma nami sengiyi-1 ngikhona ukuya ekhaya in future ngikhona ukuhambisa umntwana akwade ekhaya kubo wangibhalela vele ama-address wangitshela ukuthi hayi bona babuya eFuching City iprovince yabo iFujian so mangingafika lapho it's easy mathina wahluphi ngiyayofika ekhaya kanzi uyavalelisa wathi kimi ucela ngithathe umntwana sihambe sinaye sekhaya so ngiyathela emagcekeni ekhaya kwaba ukuthi mama kayivisisi
ngathi mina okay mama kungcono mina ngihambe umntwana asale mara along the way nami kwayala. And then wathi kimi, you know what, ndothi uma ngifika ekhaya ngifonile and then sikhulumisana sibone nemali yomntwana ukuthi ihlangana njani ngoba akusesemnanzi vele kahle kahle ukubo sibone. Hayi uthi uma ngafika ekhaya wafona ngenamba yasekhaya yakhande China, ngathola amanamba wakhe ngawabhala kudayari amanamba wakhe so ngawabhala kudayari umntwana wakhe-ke saphelela ngethishu wathatha amanamba wathi sita ngawo. Esengakanani? Besakhulakhulile she maybe bekanabo babakhe uhambe ama 3 years 3 years lapho mara ngalesikhathi siluza i-contact bekalabo 4 iswakhe-ke bona bebangi-assista ngithi lapho nalapho but then bathi nabahamba nabo ekhaya and then kwaba kungibona ukuthi vele umntwana wakhe besathathe neliphephelele mamnamba wathi sita ngalo and nami besengilahla ifoni so salahlekelana Ningasafonelani? Singasafonelani and then ngatubonisela-ke thi Manje uma ngase kuthiwa uyabuya nje manje athi phela wena umfazi wami wena ngakulobola mina ingane yami le ngiyaye ngento emajokisile ngesikhathi ngithi unokungibuda umntanakhe because mina nami impilo yachubeka ngaze ngabusiseka wami imhlobo ngithi ngabuseka wami imhlobo so umntanakhe unokungibuda athi mama nje papa ngavela la ngayintani mina ngento emajoki ngithi kusho ukuthi ngingaba nesithembu ngobe ngingaba ngipapa kube ngimi kube ngipapa yabona ngithanza ke kusho njalo mara mangingabeka liqiniso nje noma ngabula kimi angeke count yes ngingajabulela ukuthi umntwana wakhe ujabule ngabe ngiyacabanga unokumkhumbula baba wakhe yize ahappy ngababa wakhe lo akhona shem but i-South Africa sometimes sibe nokufuna ukubuta ukuthi papa why uhambe isikhathi lesithe so papa bungangikhumbuli papa uyabona ngicela ukuya la ukuthi khona ngifuna ukwazi kahle kahle ukuthi inkathi ukhula wenze yonke lemgilingwane ubaba wakho yena bekuphi? Baba wami lo mntalabo washona washona ngo-96 besemncane lapho 8-9 so nami nje ngikhulisela mama ngoba kwesinye isikhathi umntwana wentombazane uma ngabe engalithola uthando lomzali noma uthando lukababa uyale afune uthando somewhere. Ngibona lesi simo sakho leso ukuthi ukhuliswe ngumama futhi umama ube strict kakhulu kangangokuthi ubekuvalela kahle kahle bese ithuba wona olitholayo lokuthi uphume bese wenza sure ukuthi uyalisebenzisa nakhona ekuphumeni kwakho uye wathola uJohn yes ukwathola uJohn kanti ekukhulumeni kwakho usakhuluma usasilandisa ngendaba yakho uveza ukuthi uJohn bekunegap yeminyaka bekunegap nawe ongenasiqiniseko ukuthi beku10 noma beku20 noma beku30 ngibambe lapho khona uthi wena bese qala ukuthi akhombise lapho okusho ukuthi ahlahle bese ngambiza ngekhehlana njalo yena nethi ayibeke okusho ukuthi wena uhambe ungenalo uthando lukababa wabona uJohn lo wakhombisa ukukuthanda uJohn wena wasiwathatheka ngoba vele uthando lababa ubungalazi and ngiyebe ngifisa ngoba nami phela benginokuhlaba mama ngemibuto ukuthi mama ngobe ngiyabona labanye bonzana bami labanganabo babe uma kwabo musibanabo babe labanye banabo papa regardless of uyamntala kumba kamntala why wena kanye mina ngingabi na papa yabona mama wena ubufuna stepfather futhi benginanzaba solanga nami umuntu othi papa
Oh. Bengihalela mani ukuthi nami ngithi baba kusamboni. And mama ngila wangitshela khona ukuthi yena uyende ivow nababa wami ngoba baba makashona mama bekakhulelwe ne-last born yasekhaya. So uthi yena mama kithi makasibekisela ne-last born yasekhaya uthi ngayenda ivow ubaba wakho mhla ngithi ngisukuqala ukugcina ukuthi if wena uNkulunkulu uyakuthatha angisoze empilweni nami ngaphinde ngaba nemuntu till death do us apart. Ngamane ngize ngife ngiloko so angisafune umlingane. And manje wayenda njalo ngilami limade khona phela naye. Mhlambe ungasho yini mhlambe kubabukela ukuthi akube mhlambe ubusenayo baba noma ubekhona umuntu othi baba ngabe akabanga khona uJoni. Ngoba akabanga khona Joni, ngoba akabanga khona Lingi, ngoba kunema degree endlini. Ngoba ngingisambody educational. Ngiyacabanga ukuthi bekutoba ngilenye mani bekuyoba nginyindlela. Nami ngathatha iadvantage ukuthi I don't care. Kanti uyazilimaza Kanti ngiyadilimaza. Manje uzisola nini? Qala nini ukubuya manje ukuyisola ukuthi hey akube ngathatha imfundo ngayenza isikhali sami ngaqhubeka ngafunda ngayeka ukugijimisa oJoni. Urealize nini ke manje ukuthi hayi lento bengiyenza mose yazi akube ngithathe le ndlela ngabe ngikude. Ngathi ngirealize ukuthi vele nje ngimoshe kakhulu isikhathi mangibona abonzanga abantu. Mina ngikhula nje ngiyathanza bengithanza ku-social media. Ngiyathanza ukukhuluma nabantu, ngiyathanza ukuyendisa abantu i-counseling. And most of the time mangikwenda lokho kuyabasita labaningi. So ngirealize mangibona abonzanga abantu ma-social worker, bodokotela, hey labantu mani bayadrive ngila kubuye khona kimi ukuthi musingilingana naye lo muntu what happened mangibuke emuva ngonile kakhulu. And then angisingile muntu lo believela kufail. Angithandi isidalo ukuthi ngihluleke empilweni. So ngiye ngayenza i-research nami ngoba vele bengiregreta angifuni ngingasho. Ngacala ke ngabhalisa kubona isikulu lapho ukuthi ngilungise ifunze bami ngiyobhala nami lo matric lo ngingazange vele ngibhala. So yeah ibe kanjalo kule age yona le bese la vele imfundo ayikhulele. Manje njoba uthena umntwana lo uLingi uneminyaka u17. Ubungenalo yini uvalo lokuthi uyothe qamba ebakule age le nawo udlebeleka kuyona enze lokhu nawe owakwenza umama wakho? Ubungenalo uvalo lalokho? Yo since umntwana wentombatana iye yafika. I'm one person mina one of labantu laba begedaya. So ngiyathanza ukubhala. Kuye kwayindlela ukuthi lenye ilanga Lingi avumbule idayari lapho ngibhale imlando wami konke whether ngivuke ngagula ngaphupha kabi or ekhaya bangirejectile bangithukile konke ngedayari beyiye impolice lento leyo mangibhala. So singala wabona le dayari ngelinye ilanga uthe kimi mama yathi if empilweni bekathi sinokuthi ikhethela ijeni yokuphila mama angikudeleli or angikuthuki mara mina ngeke ngivume kuhambe inyathelo entathu. Ngathi mina ukhuluma ngani athi mama I know ngibonile la ubhale khona mama you've been through a lot aphela ugowishile unokungibita gele mina bengibita makwamthomi yena nokuthi ugowishile gele angihake yabona athi angeke ngivume mina kubhala libhuku lempilo yakho hayi mama ngithi mina why athi yabona mina mama ngifuna ukucetha isikole ngevarsity angibalele nje athi mangifika evarsity mama kujola ngoba vele siyakhula ngithola nalo yamuntu eklasini lapha sibe ngodoktor sishade siye kuphi unemaphupho wakhe yabona. So hayi leli lapho lipage nami ngivele ngathi uNkulunkulu ngibonga ngoba yena uyatishela ukuthi akafuni ukuhamba la mina ngambe khona nami angengithanze vele
ukuthi athi ngifolo ama-footstep wamama ngoba I know ukuthi angicalanga lipheji lami kahle ngilitsale ngendlela le vele umtali angikaze ayijabulela kangangokuthi uke wathi kimi nginokumbuda mina ngithi girl if unganikezwa i-platform bathi manje sikubeka ku-spotlight kufuneka ukuthi uyogananya uyoshada ungahamba uyoshada eChina ebelungwini ebantwini or kuphi na ngifuna kuva ukuthi kahle kahle ukuhambani athi mama mina ngifuna ukutshela mangaba yangishela kumanje umhlobo wethu bantu labamnyama bathi mina nginalento ukuthi the day ngifuna kusettlisha down ingathi ngingathola umuntu wemhlobo wakithi iChina yes oro umlungu asho njalo yena oro umlungu aphindze athi yena mara ngubani mina kuba nokuthi ikhethela mangabe uNkulunkulu ungilethela umuntu it doesn't matter ikhala lo atonginika uthando nemshado sengibonela ukuthi okay yo alright ngathi nalo sewukhona nyana uyakubona phela sithembi bantwana bayasigila ngoba sewunemaphupho nokuthi ingathi angaceda isikole okucala umntwana kamfuni ngoba yena ufuna kuhamba aye ku-United States aye kuphi ahamba vakashela amave adla imali yakhe mhlambe ohambeni lapho ahlangana nayo yisi angeke sathi angathi ukuthi nje naye ukuphi uyaphila or akaphili njengoba bese ngishile ukuthi ne-age gap nyanga ngithanza ukuthi nje uyakubona ake ngithi nje nangu owesifazane osakhula mhlawumbe ulapha ko-12 13 14 15 kuyo leminyaka nawe okuyona ngale nkathi uze udlebeleka uyobona lapha ngixolise nje ukusebenzisa lo gama uyobona lapha ubaba kaLindlini ngithi-ke naye nangu manje ukule situation nawo okuyona uthini njengamanje mawukuthi ukubukele mhlambe amazwi ongamupha wona njengamanje isikole go to school lithi iBhayibheli lami ngilifunza hlonipha uyihlo nonyoko kuze tinsuku tani ezweni ungayithathi light umuntu lomusha lento le sibusiso nekwanda kwempilo levela kuNkulunkulu ngenhlonipho nje kuphela asisabali batali labakutala kumara bonke batali go to school hlonipha labadzala yehla ungathi ukhukhumedi kubuhlungu khona ungabe isibheva ukuthi wena ufuna kubona ukuthi mina ngiyakhuluma ngiyashaya humble yourself ufunze mjolo njalo bafana bapheli phela mfati uyaphela umtimba uyadzima mara mfana uyomthola ukuthi useseyindoda aphinze ahambe ashade lomunye wena lapho sebakubitana ngesikoro okuvitsikile what I can say mina namuhla kumuntu lomusha out there funza uhloniphe ubeketele feza amaphupho wakho thola lo msebenzi lo ufuna kuwulangatelela ngenhliziyo yakho dlana imali yakho enjoya usesenesikhathi before utifaka la kumele ugcine khona tifundzise ukukhulekele into le uyifunako ngoba phela yabona mina ngifunze ngale yini indlela akusiyo isolution ukugijima akusiyo so ungafunza uhloniphe umamele utiyehlise everything uNkulunkulu utoyibona nangokumama lapha uthi umama nginaleyo nkinga kwimanje indodakazi yami inongalala ekhaya seshaye wahluleka isiphi mhlawumbe isiyalo ongamnikeza yona mama yathi mina le ngikufunzile ngibuyele futhi emavini lawa bewahlala shongogo amathi ligotshwa lisemandi yabona mina njengoba ngisho la eJozi la ngifike 99 ngisuka kugogo ngithi gogo angifuni ukumsukela ngilokuningi mama ulugobe kanti selithanza kucina bekathi makashaya alikagobeki lisemandi uyangivisisa ipoint yami ku semakunamake abuke nina lenkinga leyo ahluleke ukuthi aligobe lisemandi from ku-foundation ungacabanga ukuthi utoligoba selile ngobe ma umshaya mntwana ukulinga amandla ulokhu uyamshaya ukulinga amandla ugcina sekathi mama ngiyamathi ukuthi amandla wakhe akuphi mina mntali ngamtshela into le one
hlala nemntwana ube open, umtshele iqiniso. Sine-habit sibatala ukuthi asiyendi sex talk nebantwana bethu. Asikhulumi ngesiteji se-menstruation nebantwana bethu. Asikhulumi ngebafana nebantwana bethu. Lento le iyalimaza. Bese uyabuya khala uthi mina mntwana akamameli akayendeni. Indlela nawe umphatha ngayo. Ungabi strict azakusabe azathi I don't care. Hlala nemntwana kumtshela ukuthi mfana utokulimata, utokumethisa, utokushiya. Ngiyacabanga lapho utoba nemvalo makacabanga abafana. And try nawe mzali kuba i-best friend emntwaneni wakho. Utokubona ukuthi kuyaphileka. Ngoba ngikuleso stage vele nami. Mbukele ekhaya. Ohlelweni lethu lolo daba lami khuthazeka ngalo. Sifunde lukhulu, mina nje ngifunde lukhulu. Ngiyakholwa ukuthi nawe lapha ekhaya mbukeli ufundile kakhulu ngamaphutha-ke enziwa usisi Lucy esakhula. Kakade-ke phela vele indlela kuzokaba phambili. Kanti-ke futhi sifunda phela ngawo amaphutha abanye abantu bese senza kangcono-ke. Ungathi nje amazwi akho nje okuvayelisa amazwi akho okugcina sesigoqa uhlelo lethu namhlanje. Ngiza ukuthi thanza abatali bakho omncane, thanza abantwana bakho umake, ihlonipha lo mncane, ihloniphe lo mzala. Prayer, it's important. Bita uNkulunkulu kuqala, utokungamela nemindeni wakho. Lokho ngiyakusho nje ihloniphe. Sibonga kakhulu sisi Lucy ukuzivakashela lapha e-studio sethu. Sithemba ukuthi ngelinye ilanga uyosiphathela yena ulingi sizombona. Nalokuthi-ke mhlawumbe sithole nje ukuthi mhlawumbe ama-challenges ahlangabezana nawo since eyi-China aphinde abe umZulu ukuthi mhlawumbe akhona nama-challenges ahlangabezana nawo ekhuleni kwakhe. Siyacela nje ukuthi ngelinye ilanga usiphathele yena uLingling e-studio ukuze-ke naye sixoxisane-ke naye kamnandi nje kanjalo. Sibonga kakhulu. Emlaleli wami ekhaya, mbongeli wethu, siyabonga kakhulu ukuthi sijolile namhlanje kuhlelo lethu lumnandi kakhulu. Le indaba yami khuthazeka ngayo. Imina lo umbali uMacelo kaSithole. Iqhikiza nisale kahle emakhaya. Bye bye.